pakhat na chuan Ella Harper da Camel Girl tia an soi hi kumsang khazaria somsaria piang ani a khubru a inle tlata wangin akal tha theilawa ake pahni le akut pahni manga akal thina wangin Camel Girl tin an kauchin nima sela hetia ataksa a oma wanghian abeidong meilawa sarka sami mu turin na insho china chuta chuan poisa thahnem tak a thok chuaka zirna sang tak a chhunzom ta ani panhina chuan Edward Mojade mitena mai panhi nei tia an soi hi hei hi achanchin hi urban legend angdewani ama se history a ming thang hle Edward a hian alua mai pa ngai anei mai baka alu hnung lama mai dang pakhat anei le a mi te soidan chuan a hnung lama mai kha atong theilawa ma se Edward ta atra hian alo nuya a hlim hian alo lungai ve thin ni a soyani pathumna chuan Robert Welo Khovela Sangber the Giant of Illinois tia shiat larani a Khovel history a mishing Sangber ani a sanjong chu firdad le inchi som pakhat zetani a kumsom ni pahni chau ani na borala a boral thleng hian ala sang tial tial ni a soyani palina chuan the Blue Fugates mishing vunpol tia anshiat kumsang kha zakwalaya Kentucky USA chungko pakhatan ni a anni hi methamo globi nemia awangin anvun kha apol tat me ni he chungko member te hi mu annom shan lava ma se anshi selna ero apa ngai viak thung tuna chuan henat na hi damdoi manga tire thei ani to ani pangana chuan Martel Corbin mitena kepali nei tia anshiat ani hi kumsang kha zaria somruk paria tapiang ani a kepali zetane ani a kepahni chu apa ngai ani a adang pahni chu ate deuh thung amakna ber chu khelru pahni aneya chuta chang chuan ake te hi alo chuak ani har sanna tam tak teima se pasal nein fa panga zet anei hial nia soyani